Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kinong shong de madan hinne kesngi hakalai pauterik ujileu arajar arpuar kilawan banai jingkershani kinong hikai de kabara de plakat hakabakini kinong hikai ki blathia amir hakmat khadop secretariat nadu kesngi ningkong kata haka arpu pratrik ujileu arajar arpuar hinre hadu kani kesngi kim shamna kenria na kani kajaka kumta na kaliang kinong elam jong keseng kinong shong de madan ha kajing elam jong ka president ka kong bailin haringkat patgit khot jong kani keseng kilawan ban ais ngau lemru di kijing bam kiso ko bat kiwe di kijing ais ngau bha habe kren bikinong tho khubor ka kong bailin kala pinpau bakas ngau sin e namar kajing dinjar jongki ba dan bala ban batai kala ong ru baka sarkar kala iben shaba palat ikinong hikai bakin kirshan ki hadu baka sarkar kan ngau bat bakan yo ya la kajong ka hok Madan, ni kersan hilo ya kinong hikai na mata. Andre kalau ajing dinjar jongki bukan bala shaba palat ikinong hikai ban batai. Maka kesorkaran wala ayo ben bat sebali ben sebab pala yaki bat mar ngena kan ni rugi kersan namar ba kesorkar kadai ban snow ban yo ya ka hok ka jongki. Namar andre namar ni kum kilang kimi ni suto hi ya kadi jongi ken. Kabangi hap pendap ya kayen kesem kabangi hap pit ya tikon dikti. Henry dak klam ketulak. Nin la puno bangin tau bangin pendiang ya kayen kesem. Ya Henry nakaliang jongi ni support ya kinong hikai. Baka sorkar bakan snow ya kata kajing ya kajing do jingkermen jongi. Bat ni nakaliang jongi ni markat bangila na marba. Tikon dikti jongi kilek skor dak klam kinong hikai. Mati pun jumlah bantang pakai. Pada Henry, nakar patro yang 3M. Untuk unur dan syang apa sekretariat, unang menteri tereng. Klaim kinong hikai, na eigen bau hikai unang menteri tereng. Dan nakar pat hiro yo ba, usung ha bau usung na bau ni sin yaki. La life ni mentag la syang hani. Kumno bau dan kata kajing siau, kumno bau leran menteri yaki. Maka ngatit dia kajing sosial marba dan hiro ang ne pos sekretariat. Napa dalhi unmi mentakas ni unlek be direct potura. Ya kata ngatit sai. Jangan karpa dia bahkan ni kani kasur jeung kinong di madan bahkan poi hadu hau. Apa nadu menindru ngiwan. Menindru ngawan kang bakidang tang Indian. Te mentakas ni gilabun. Dan mentakas ni nakaliang kinong di madan ngiwan sekolah yaki ngiwan kersan yaki bakin yo mensim handrai wal ada unong leg unong wan ubaru spa ubapaho ubapahai wisi yakiro nakaliang jongi pada ngimla ban isi yaki namarba ngatip syahiro kidan di bakran ben yaki pat kidan di ba isi kidan di ba ang baki penwit ya kalanti ya sengking kidan gum kita tang bahandrai nakaliang jongi pada ngimla bangin tren gumta bangi support hero yaki kado bakin na yo ya ka hok jongki masuk maki nakataro deh namar ba daklem ki ba daklem ginong hikai daklem ginong bela daklem ki biet ki batem deh umam yo hero ba unsyang ng tay ba sekretariat deh namar ba kani ba ro khat batang na iway kila ban kiu kardan Henry balai kan bang isi yaki namar umperkat dah hau hajar arkulai. Baru khat kimsawan haman na katinggiang kimsaspadam ya kabut jonti. Nakaliang jongahi. Nakaliang jongi baru khat kinong di madande. Ni kercan ya kilat ada kityo ya kahak dai. Hau hajar arkulai kim dei hiro ban aya kabut. Ya uno ru lada uno. Unang nikmat hang ne ubamla ban kercan ya ki. Hau hajar arkulai kimla ban aya kabut. Bat kila hiro ban pendiang baik. Na ubam day ubadet ubathem ubam pat jumelen ban chong chuki yo lete uta ula ban thau ya ka sarkar ba kila ban penim ya ka hak jongti